non ke wangi MP election hote Bharatiya Janata Party candidate mate ticket pipon lo nasi bangso buthak along ni nilihin pen kaning jeji pan kachisik do pasida solam thebang Karbiang Longrat West Karbiang Longrat Masara dolong manta nili kamunthi nili kanuje nili geklem kan tong alaman kame nang litum a media hoi pen nang litu a media am pen kapali ji phasi nili munthi pen pini nang litum kanang hang lasi Bharatiya Janata Party kedam tangani nili long kapangdak Karbiang Long Parman kebang MP election akan candidate ke Jongpon pakai hai omor seperti sopat lasi alang lipan Jongpon det penapi nilinon MP dua lang lasi nilihin pentame parti etumpen Hidhanto ken decision ken apa take nilihin pentame kahili dunji thangna tawe lapen lingko alam tawe alang lipan jong dung abot pen kedam tang 2019 aningkan nili turut North East ang bong ke high percentage hisap ke ong nai lo near about 250,000 250,000 abot pen sintit lo lapen la bang historic akang abe pen la prang MP geman XMP Biransing P XMP join torong pi tum tam high system 1 lakh 1.5 lakh la son pension dit margin nongtan Hurun ke thom Prime Minister India Prime Minister apa cuyi pansi cisik ding lo lasi ke highway ko dak Karbiang Long di Mahasau lapen West Karbiang Long candidate Omor Singh tiso tame high ke highway ko dak ke acquisition sevelo no doubt honde kavelo ten nili to matargar bang lailo pini press tv nang ko press meet ke do pado main audeso lailo nili ko an ma percentage hisaben highest ke long ke damtang 2019 nono phoi bang ke near about 3 lakhs margin pensi bahai ji pula so target pensi pini ni di nang litu mang chopo yi ko alam the thang na taw te MP tomhan Prime Minister hin pen rat along kame paklem pe kisuman adai topi la so dai to na to chini la namo app kudo sorol app laga party app namo app ko long MP la pen minister tomhan name aja ka kama paklem do te la so long bang nili bang pa pidon cha da yo ne si ha tu party tum tame bang sai lo bukali lo anso se metu sen nang lasi non poi bang tiket ke omo forensing be pan pina lo omo sing si so pan le pinang pusi lang litum bang so kemisen kamata ke tek dam long pen si alang li pan pina lasi da ke ni di ane dimod avelo nili gitu di kontroversi avelo si alang li pan anso se nili ko ama ke long la pen tapul ka palong tu ye pan si non itum BJP party pu isape Sontak taksi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbiang Long lapen Assam ya direction pi si lahai kadu theklong si non ohomarat lapen Karbiarat lapen Bharatiya Janata Party phan puthot aning chit hitu pen non ke wangi MP election hobang pe ilituma candidate Omor Singh tiso pan si piwek bo pusi nilining the lapen chuning rilo je non ke BJP sarkar bang det ma sarkar Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma alang li ke claim ke dam kaching thuramo anak ilitum theklong lo lasi laso agoti laso speed bang momentum bang continuously kapaduji pulote Karbiang Long tabe non poi bang so election bang ke BJP candidate phansi Karbiang Long arat West Karbiang Long arat lapen di Mahasau arat tabe alang litum amulo ke thetan la bohumula la sobut mana ning itu si tim putang dar patadi idam tang ningkan phoke nili chali do lo parliament lo la sinili ka chali ke thekrunan bang ke non elitung aktimia candidate highway po candidate monne formality chanala Omor Singh tiso alang ni long ni bicara ko pulote ni ke claim mon he kam ke alang ni claim mon ko la hello ni ngete ke